ujate mu gihe cy'amezi agera kuri 3 buri wese yibazaga niba koko ihenda kuba intambara hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Hibazwa niba Perezida Putin arimo gukanga. Zimwe mu mpuguke z'Abarusiya zari zarakunze kubwira abantu ukoroshya ibintu, ubu noneho zabwiraga ko bakwiye kugira impungenge. Abakurikirana ingabo babonye ukuntu Uburusiya bwatangiye kurunda ingabo n'ibikoresho hafi y'umupaka no muri Crimea, zibura ko intambara ari nta gisibya. Ibyibazwaga byose byaje gusubizwa kuwa 24 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2022, ubwo ibisasu bya mbere by'Uburusiya byaraswaga muri Ukraine ndetse ingabo n'ibimodoka by'intambara bikambuka imipaka. Ushaka kumva umuzi w'ibibazo biri hagati y'Uburusiya na Ukraine, ariko byaba byiza usubiye inyuma cyane mu mateka nk'uko tubikesha amavomo atandukanye nka The Guardian, openccgovernment.org, historyextra.com ndetse n'andi mavomo. Ubwigenge bwa Ukraine mu 1918 nyuma yo kugwa k'ubwami bw'Uburusiya mu 1917. Ubwumvikane buke muri politiki bwatumye abanya-Ukraine bakunda igihugu cyabo, bashinga urwego mpuzabikorwa cyangwa akanama bise Central Rada, nyuma kavuyemo inteko ishingamategeko mpindura amatwara. Guverinoma y'agateganyo y'Uburusiya yahaye Ukraine kwishyira ikizana mu zina rya Repubulika ya Rubanda ya Ukraine UNR, ariko aba Bolshevik, igice gishyaka Russia Social Democratic Party, cyafashe ubutegetsi mu mpinduramatwara yo mu Kwakira 1917, bahita banga kwemera igihugu gishya nyuma yo kwigarurira ubutegetsi bw'Uburusiya ndetse batera Ukraine kugira ngo bayinjize muri leta ya Gisoviet. UNR yaje gutangaza ubwigenge bwuzuye muri Mutarama 1918 ndetse isinyana amasezerano y'amahoro yiswe The Treaty of Brest-Litovsk n'ibihugu birimo ubwami bugari bw'Ubudage, German Empire, Autriche na Hongria, Bulgaria n'ubwami bugari bwa Ottoman. Amasezerano yanashyize akadomo ku ruhare rw'Uburusiya mu ntambara ya mbere y'isi. Icyo gihe Abadage basubijeho ubwami muri Ukraine, ariko UNR igaruka ku butegetsi nyuma y'intambara ya mbere y'isi, itangaza guhuza ubutaka bwa Ukraine bwari mu maboko y'ubwami bugari bwa Autriche na Hongria. UNR ariko ntiyabashije kurokoka intambara hagati y'imituku n'imyeru mu gihe cy'intambara hagati y'abaturage mu Burusiya yabaye hagati y'1917 ndetse n'1922, kuko nta ruhande na rumwe rwemeye ubusugire bwa Ukraine, ariko ubwigenge yari yabonye mu 1918 bwahatiye aba Bolsheviks gushinga Repubulika ya Gisoviet ya Ukraine mu 1922. Yaje kuba imwe mu zigize Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviet, gusa mu ntangiriro z'imyaka y'1930 Stalin yagarutse ku mukoro utari warangiye wo gusenya Ukraine yateye imbere mu gihe cy'impinduramatwara. Miliyoni zigera muri 4 z'abanya-Ukraine zishwe n'inzara yatejwe n'ubutegetsi kuva mu 1932 kugeza mu 1933. Muri Ukraine bise Holodomor
bisobanuye ubwicanyi bunyuze mu kwicisha inzara. Bamwe banafashe nka jenoside, ariko Uburusiya bubitera utwatsi. Sitare kandi ngo yanasenye umuco, anatangira koza abanya-Ukraine ubwonko, abumvisha ko ari barumuna b'Abarusiya. Mu 1945 Repubulika ya Gisoviete iharanira imibereho ya Ukraine yaguye nyuma y'amasezerano ye na Hitler ku kugabana Uburayi bw'Uburasirazuba bushyira hagati gato yabo. Sitare yateye Pologne muri Nzeri mu 1939, asubiza muri Ukraine ubutaka Pologne yari yarigaruriye nyuma y'intambara ngufi yagiranye n'aba Bolsheviks mu 1919. Mu nama ya Yalta mu 1945, Churchill wari minisitiri w'intebe mu Bwongereza na Roosevelt wari perezida wa Amerika bemereye Stalin kugumana izo ntara. Abarusiya kandi bahatiye Czechoslovakia kubaha ubutaka bwo muri Lasnia, byatumye Repubulika ya Gisoviete ya Ukraine yaguka. Ni mu gihe kandi mu 1954 kwigarurira Crimea bwa mbere, yaba Abarusiya cyangwa abanya-Ukraine ntabari bafite ubwiganze aho. Kandi mu myaka y'1920 Abasoviete bahinze umuco w'abatatazi b'abanya-Crimea babaye aha kuva mu kinyejana cya 13. Abayobozi babo batsinzwe n'ingoma y'Uburusiya mu 1783 kugira ngo batangaze ubukoloni bw'Iburengerazuba n'ibihugu byari bibonye ubwigenge vuba byo muri Aziya hamwe na politiki yabo isa neza. Ubwo igisirikare cy'Uburusiya Red Army kisubizaga Crimea kiyambuye Abadage n'Abanazi mu 1944, Stalin yategetse kwirukana abatatazi bahabaga ibyo bamwe mu banyamateka bafashe nka genocide. Mu kubirukana, abo mu bwoko bw'Abarusiya bagize ubwigenge muri Crimea mu kanya nk'ako guhumbya. Intambara yari yasize ubukungu bwa Crimea n'imijyi byangiritse. Ubwo hizizwaga isabukuru y'imyaka 300 y'umujyi wa Pereyaslav, Nikita yateguye kwegurira Crimea Repubulika ya Gisoviete ya Ukraine. Yagombaga kongera kuyubaka no kuyiha amazi meza binyuze mu miyoboro yari kubakwa. Ni mu gihe kandi mu 1991 isenyuka rya Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviete, referendum yo muri Ukraine mu Kuboza 1991 yagaragaje iherezo rya Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviete nyuma yo gutsindwa intambara y'ubutita. Uburusiya, Ukraine na Belarus bijya ukwabyo mu 1997. Habaye amasezerano hagati y'Uburusiya na Ukraine yemeje imipaka ya Ukraine, ibintu Uburusiya bwarameranije n'ibihangage bitunze intwaro za kirimbuzi mu masezerano ya Budapest mu 1994, aho Ukraine yemeye gushyikiriza Uburusiya intwaro za kirimbuzi yari itunze zakozwe n'ubutegetsi bw'Abasoviete. Aya masezerano yarengeje igihe cyayo kuwa 31 Werurwe muri 2019. Ni mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2014 kwigarurira Crimea n'intambara muri Donbass, ubwo abaturage ba Ukraine batangiraga impinduramatwara muri 2014 bagakura ku butegetsi Perezida Viktor
wari ushyigikiwe n'Uburusiya, hagashyirwaho ubutegetsi bushyigikiye ibihugu byo mu burengerazuba. Abayobozi b'Uburusiya bafatiranye ibihe igihugu cyarimo kugira ngo bigarure Crimea. Barabaze basanga abaturage baho ubiganje bafite inkomoko mu Burusiya ndetse bavuga Ikirusiya. Bazashyigikira ko Crimea yegekwa ku Burusiya. Bashishikajwe n'umushahara utubutse n'andi mahitamo y'akazi, bitasabye kwiga ikinya-Ukraine. Habaye amatora ya referendum, abaturage bemeza ko bashaka kubarizwa ku Burusiya, bituma amahanga yamagana ibyo bintu, usibye ibihugu by'inshuti z'Uburusiya nka Korea ya ruguru, Syria ndetse na Venezuela. Kubera ibihano by'uburengerazuba, abayobozi b'Uburusiya muri Crimea batangiye gutoteza abanya-Ukraine, babaha ndetse bashinga n'indi mitwe yitwaje intwaro mu zindi ntara zo mu majyepfo ya Ukraine, aho usanga abantu benshi bagiye bakunda gushyigikira Uburusiya. Uyu muvuno ariko wakoze gusa muri Donbass, akarere k'inganda kiganjemo abaturage bavuga naho Ikirusiya. Ubwo ingabo za Ukraine zageragezaga kuhagenzura, bivuga ko Perezida Putin mu banga yohereje ingabo ze gushyigikira abasirikare ndetse n'abashyigikiye Uburusiya. Habaye imirwano kugeza muri 2015, yongera kuba muri 2017, no mu ntangiriro za 2020 yaguyemo abantu ibihumbi 14, abagera kuri miliyoni n'igice bavanwa mu byabo. 2021, kurunda ingabo ku mupaka no guha gasopu uburengerazuba. Mu mpera z'umwaka ushize wa 2021, ibihugu byo mu burengerazuba n'ubutasi bwa Ukraine byasohoye amakuru yuko Uburusiya buri kurunda intwaro n'ingabo ku mupaka wa Ukraine no gutegura ibikorwa remezo byo kwifashisha mu gutera. Uburusiya bwavuze ko biri mu rwego rwo kwitegura imyitozo ya gisirikare isanzwe, ariko ubunaha uburengerazuba nyirantegwa busaba kwizeza NATO inyandiko ko NATO idakomeza kwaguka igana mu burasirazuba ibusatira, kugira ibukurikizwa ku ntwaro zishyirwa mu bihugu byinjiye muri NATO kuva mu 1997 no guhagarika ibikorwa bya gisirikare NATO igirana n'ibihugu byahoze ari leta z'Abasoviyeti nka Ukraine ndetse na Georgia. Mu mwaka wa 2021 nibwo Perezida Volodymyr Zelensky yongereye imbaraga mu gusaba Perezida Joe Biden kwemerera Ukraine kwinjira muri NATO. Icyifuzo kitakiriwe neza na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Muri Mutarama 2022, Uburusiya bwahise butangira kohereza ingabo hafi ya Ukraine buvuga ko zigiye kuhakorera imyitozo. Ni muri icyo gihe guverinoma z'amahanga zatangiye kwamagana ubushotoranyi bwose bwavuka hagati y'ibihugu byombi, nk'aho Perezida Biden yatangiye gukangisha ibihano bikomeye mu gihe Uburusiya bwatera Ukraine. Ni bande bandi babirimo? Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibihugu byinshi biri muri NATO byifatanije na Amerika mu bijyanye n'ibihano. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa we ajya no mu biganiro na Perezida Putin kugira ngo arebe uko yahosha umwuka mubi. Aha Uburusiya bwasabye uburengerazuba kubwizeza ko NATO itazongera gukorera ibikorwa bya gisirikare mu Burayi bw'iburasirazuba no muri Ukraine. Buvuga ko Ukraine irimo gukoreshwa n'uburengerazuba kandi ko itemewe n'Uburusiya mu mategeko nk'igihugu. Mu gihe igihugu
gikomeje ndetse n'amasezerano nk'aya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa kimwe n'ubumwe bw'Uburayi yamagana kwerekana ingufu kwa Putin ndetse bikarangira ateye Ukraine. Putin yasobanuye ko Amerika na NATO byanze gusubiza ubusabe bwe, bibangamira ubushake bwe bwo kwitegura kurushaho gukorana n'Uburengerazuba. Kuki Putin akunze kwita abanya-Ukraine abanazi? Mu gihe Abadage kenshi batekereza ko intambara ya kabiri y'isi nk'intambara yo kurwanya Abarusiya, ngo imirwano nyinshi ubundi yabereye muri Ukraine yo na Belarus no mu bindi bice byo mu burengerazuba bw'Uburusiya, ubwo bari bagaruriwe n'Ubudage miliyoni nyinshi z'abanya-Ukraine zoherejwe mu Budage gukora mu mirima no mu nganda. Nanone kubera ko ubuyobozi bw'abanazi bwo bwashyiraga abanya-Ukraine hejuru y'Abarusiya, bwagerageje guteza imbere umuco wa Ukraine mu bice bwigaruriye. Ibintu byafashije kwigarurira bamwe mu banya-Ukraine. Putin azagarukira kuri ubu rero haribazwa iherezo ry'inzira Perezida Putin yatangaza ko yemera Repubulika ya kabiri Donetsk and Luhansk zishaka kwigenga mu burasirazuba bwa Ukraine. Yavuze kandi ko azohereza ingabo zo kubungabunga amahoro muri Repubulika z'abaturage ya Donetsk na Luhansk ziganjemo abaturage bavuga Ikirusiya.